inama y'ibihumbi 1096 y'akanama k'umutekano ka Loni irateganya. Gahunda y'agateganyo y'inama ni ibaruwa yo kuwa 19 Mutarama 2016 yandikiwe umunyamabanga mukuru wa Loni ndetse na perezida w'akanama k'umutekano n'uhagarariye uhoraho wa Colombia muri Loni sa 2016-53. Gahunda y'iyi nama yemejwe. L'ordre du jour est adopté. Hashingiye ku ngingo ya 39 y'amategeko agenga by'agateganyo imikorere y'akanama k'umutekano, ndatumira bwana Miroslav Jenka, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni akaba n'umuyobozi wa misiyo ya Loni ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro muri Colombia. Kwitabira inama byemejwe. Akanama k'umutekano kagiyemo gusuzuma ingingo ya kabiri iri kuri gahunda y'inama. Ndashishikariza abagize akanama kureba raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni ku misiyo yo kugenza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro muri Colombia yashyizwe ahagaragara ku nyandiko ya S2026-528. Ndashimira uhagarariye Colombia ku ijambo rye. Ubu ndagira icyo mvuga nyiri uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ba nyakubahwa bagize akanama bagenzi banjye, mfite icyubahiro cyo gutangira ijambo mu izina ry'itsinda A3 rigizwe na Liberia, Somalia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turashima intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Colombia bwana Miroslav Jenka ku bisobanuro byimbitse yatanze. Ibihugu bya A3 byongeye gushimangira ko bishyigikiye misiyo ya Loni kurikirana ishyirwa mu bikorwa y'amasezerano y'amahoro muri Colombia kandi birashishikariza akanama k'umutekano gukomeza kwishyigikira. Twishimiye ko amatora ya perezida wa Repubulika wa Colombia yabaye mu mahoro no mu buryo buteguye neza, mu gihe ubuyobozi bushya buri gufata inshingano mu gihugu kirimo amacakubiri ya politike. Ibiganiro n'ubufatanye bizaba ingenzi mu kurinda ibyagezweho no guhangana n'ibibazo biriho. Agaciro k'amasezerano ya nyuma y'amahoro kazagaragarira mu gukomeza kuyashyira mu bikorwa, cyane cyane binyuze mu kongera gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi, gushimangira ingamba z'umutekano no gushyira mu bikorwa ivugurura ry'icyaro. Byose bikorwa kubahiriza uburenganzira bwa Colombia bwo kwifatira icyemezo. Umutekano n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro bigomba gukomezanya. Ni muri urwo rwego A3 yifuza kugaragaza ingingo zikurikira. Icya mbere, ivugurura ry'icyaro no kongera gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bikomeje kuba inkingi z'amahoro arambye. Twishimiye intambwe ikomeje guterwa mu gutanga no kwemeza uburenganzira ku butaka n'ubwo izi ntambwe zitagerwaho kimwe hose. Turashishikariza gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba zemejwe kurinda uburenganzira ku butaka no kugeza inyungu z'amahoro ku baturage bo mu duce twasuwe n'intambara. Aucun ancien combattant ayant déposé les armes ne doit être laissé vulnérable au recrutement, à l'insécurité ou à une reprise de la violence. Deuxièmement, Icya kabiri, ingamba z'umutekano zigomba gushyirwa mu bikorwa byuzuye. A3 ihangayikishijwe n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu turere twibasiwe n'intambara, harimo guhangana kw'imitwe twaje intwaro ishaka kugenzura uturere, kubangamira urujya n'uruza rw'abaturage, gushora abana mu mirwano no kubakoresha mu bikorwa bya gisirikare. Turamagana ibitero byibasira abasivile harimo n'igitero cyahitanye abantu muri Kauka, kandi duhangayikishijwe cyane n'urupfu rw'abana rwavuzwe muri Narina. Duhangayikishijwe kandi ibikorwa by'urugomo byibasira abahoze ari abarwanyi, abayobozi b'abaturage, abagore bayobora ndetse n'abayobozi b'amoko kavukire. Turashishikariza gukoresha neza uburyo busanzwe bwo gukumira urugomo, gukora iperereza ku iterabwoba no gusenya imitwe twaje intwaro.
icya gatatu, inshingano zijyanye no kurengera amoko kavukire, uburinganire no kurwanya ivangura zigomba gukomeza kubahirizwa muri uru rugendo rw'inzibacyuho. Abaturage b'amoko le confinement, les conflits fonciers, l'exploitation minière illégale et l'emprise de groupes armés. Les femmes leaders abagore bayoboye abaturage muri utu duce nabo bakomeje guhura n'iterabwoba, umutekano muke, ndetse bakeneye kurindwa no gufashwa mu bikorwa by'ubutabazi. Twafashe neza amakuru ajyanye n'ahazaza ha Minisitiri y'Uburinganire n'Ubutabera ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku ngingo z'amasezerano zirebana n'uburinganire no kurinda gahunda y'igihugu ya Colombia yerekeye abagore, amahoro n'umutekano. Turashimangira ko impinduka zose mu nshingano z'inzego zigomba kurinda ihoraho ry'inzego, gutanga umutungo uhagije no gutuma haboneka ibisubizo bifatika ku baturage et permettre la réalisation des résultats mesurables et concrets sur le terrain. Nyakubahwa bagize akanama, mu gihe Colombia yegereza isabukuru y'imyaka 10 ishize hasinywa amasezerano ya nyuma y'amahoro, icyo gihugu gishobora gukomeza kwiringira inkunga idahwema ya A3 ifatanyije na guverinoma n'abaturage ba Colombia. Indéniable, mais des défis majeurs subsistent. À ce moment charnière, le Conseil de sécurité doit nubwo kuva muri 2016 hari byinshi byagezweho, aracyari ibibazo bikomeye. Muri iki gihe cy'ingenzi, akanama k'umutekano kagomba gutanga ubutumwa busobanutse neza. Ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano ya nyuma y'amahoro niryo nzira yizeye kurusha izindi yo kubaka amahoro arambye, gushimangira ubwiyunge bw'igihugu no gusubiza ibyifuzo by'abaturage ba Colombia. Murakoze. Perezida yongeye gufata inshingano zo kuyobora inama. Kubera ko nta wundi wasabye ijambo, inama irarangiye. La séance est levée. Ese murabyiyumviye, ni ijambo ry'uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kanama k'umutekano ka Loni. Akaba ari nabo bayoboye akanama k'umutekano ka Loni muri uku kwezi kwa 7. Ni imyanzuro igiye itandukanye bagiye batanga, muramubona rwose abayajyanye n'Akanyundo ngo uyihagarariye. Yari kuvuga gahunda y'agateganyo y'inama, niba ari yatanzwe kwa 19/2016 yari yandikiye umunyamabanga mukuru wa Loni ndetse na perezida w'akanama k'umutekano uhagarariye uhoraho wa Colombia muri Loni. Ari kuvuga ko gahunda y'inama yemejwe hashingiwe ku ngingo ya 39 y'amategeko agenga by'agateganyo imikorere y'akanama k'umutekano. Yatumiraga bwana Miroslav Janka, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni, ubwo ni intumwa ya Antonio Guterres, n'umuyobozi wa misiyo ya Loni ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro muri Colombia. Kwitabira iyi nama avuga ko byemejwe. Aha rero yavuze ko A3 ubwo murabibona handi harimo Liberia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Somalia. Aha yarari kuvuga ingingo bazakoresha. Ingingo ya mbere yavuze ko ari ivugurura ry'icyaha no kongera gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bakomeje kuba inkingi z'amahoro arambye. Ubwo aho ni muri Colombia yarari kuvuga avuga ko bishimira ko abarenga 11 bahoze ari abarwanyi bakomeje kwinjizwa mu buzima busanzwe. Icyakara yavuze ko ari ingamba z'umutekano zigomba gushyirwa mu bikorwa byuzuye. Avuga ko A3 yangayikishijwe n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu turere twibasiwe n'intambara, harimo no guhangana kw'imitwe twaje intwaro ishaka kugenzura uturere, kubangamira urujya n'uruza rw'abaturage, gushora abana mu mirwano no kubakoresha mu bikorwa bya gisirikare. Icya gatatu bavuga inshingano zijyanye no kurengera amoko kavukire, uburinganire no kurwanya ivangura igomba gukomeza kubahirizwa muri uru rugendo rw'inzibacyuho.
abaturage b'amoko kavukire n'abakomoka ku banyafurika muri Colombia bakomeje kwibasirwa cyane n'iyimurwa ry'abaturage, gufungirwa mu duce batuyemo, amakimbirane ku butaka, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko ndetse n'ubugenzuzi bw'imitwe yitwaje intwaro. Ibyo rero ni bimwe mu byatangajwe n'uhagarariye akanama ka Loni yaza gusoza avuga ko mu gihe Colombia yegeze isabukuru y'imyaka 10 ishize hasinwe amasezerano ya nyuma y'amahoro, icyo gihugu gishobora gukomeza kwiringira inkunga idahwema ya A3 ifatanyije na guverinoma n'abaturage ba Colombia. Aho nubwo kuva muri 2016 hari byinshi byagezweho, haracyari ibibazo bikomeye. Wako muri iki gihe cy'ingenzi akanama k'umutekano kagomba gutanga ubutumwa busobanutse neza kirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano nyuma y'amahoro, niyo nzira yizewe kurusha izindi no kubaka amahoro arambye, gushimangira ubwiyunge bw'igihugu no gusubiza ibyifuzo by'abaturage ba Colombia. Ibihugu bya A3 byongera kwemeza ko bizakomeza gushyigikira Colombia kugeza intego zose z'amahoro zikubiye muri amasezerano zigezweho. Byo ni byatangajwe n'umuyobozi w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano muri uku kwezi kwa Nyakanga. Yari umwe mu byagiye atangaza, mwabyumvishe n'amagambo yavuze mu rurimi rw'igifaransa ariko twagenekeje kuyashyira mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo n'abatumva igifaransa banze kuyumva. Ubwo rero nuko bimeze, ariko ndaje reka ndebe uburyo mbashyiraho nk'umunota wa mbere n'ubundi mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo n'abavuga ururimi rw'igifaransa baze kuryoherwa. Murakoze cyane, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe. La 10196e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est lettres identiques datées du 19 janvier 2016, adressées au secrétaire général et au président du Conseil de sécurité par la représentante permanente de la Colombie auprès de l'Organisation des Nations Unies, S/2016/53. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite M. Miroslav Yencha, représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission de vérification des Nations Unies en Colombie, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur le rapport du secrétaire général